eu oro, meu Pai, ao Senhor e peço que o espírito dessa palavra venha pulsar dentro deles. Meu Pai, que eles venham dormir lembrando do espírito dessa palavra, que eles venham trabalhar ou estudar, mas com o espírito dessa palavra pulsando como as batidas do coração deles. Eu determino, meu Pai. Saint-Esprit te plané sur l'eau, qui ça veut dire? Le même jour, Saint-Esprit t'a plané sur la terre qui pas de forme. Toute la terre, ces jours-ci, mes amis, symbolisait tout le monde qui la vie marchait sans forme, sans vide. Não para conhecer déjà réalisé sur ça, mais il y a un peu de monde qui marchait dans la rue, qui la vie pas de forme. Et tout ça, il fait. Tant qu'ils ont essayé de encontrar, mas amis, c'est tant que la vie marchait mal. Dios, te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Haz tu voluntad sobre la vida de todos ellos que están aquí. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los que creen digan amén.